pokušava ustati Erceg. U sredini je Radošević. Uspio je primiriti loptu i predati je Tudoru koji ima sad 3-4 su igrača u kaznenom prostoru. Dođe do lopte, traže 11-terac i pokazuje da 11-terac penal, ljudi! I daje žuti karton na stranu. Kakva je ovo sudačka nadoknada. 93. minuta dobio je žuti karton Stojanović, a Ante Erceg baš mi tako, to je penal. se netko gurnuo u 16 tercu. Pogledajmo to još jednom. Stojanović daje odgurnuo Kožulja koji je bio na petercu i odmah je bez razmišljanja Payne koji je bio vrlo blizu pokazao na bijelu točku. Erceg i Livaković za povratak Hajduka. Idemo, ajmo. I uspio Idemo, bre! 2-2 i nakon tišine koja je držala Poljudovića posljednjih